Gigi ni Wero TV. Na mutegeri ora tukuwete au kabere tukawatanira na Mrs. Jane Kaibiria ora niwe CEO wa Alcoholic Drinks Control Bondene ya Meru County. Ora tukaomba kwariria noe manto yegie ndawa cia kulebya kana ndawa cia mbogita ndene ya county yetu ya Meru. Karibu sana Jane Kaibiria. Asante. Na kirio kietu kia mbere tukoborwa ari ukenda utwira ni drugs ire ko mno ciethero cietumika ndene ya Meru County apart from Njobi. Meru County na issue ya dawa cia mbogita. Njobi iri top on the list. Batinya thigara. Ura bijide mwalimu thigara niyo entry point and the psychologist. Na dawa bangi. Na inya ingi chitero in madawa ma drugs. Ushonde utindawa itakinya gukumeru. Nandi ciunganwa na Njobi that concussion yonde nandi kwethaira ntoyangi bagwite nau utumba ku specify Njobi anywite kana igamwa kujitie kana ibangi onto aunganite beyond the most of the time. Lakini ama inge ndawa ira itumika mno cia mbogita ni Njobi ndene ya county. Njobi ndene Meru County and iu itu thibiti shite yari twa faita na kabondi non to Meru for a long time nyandi mwalimu many years back. Meru itwire kuwini gikombe kia KBL kia Njobi na tukagwirwa sana. So ni wanu uria uina industry Njobi we somewhere in Njobi tikwereka the first testing place in Meru. So Njobi ni nyomo no Meru. Na Njobi yenyewe tikeri gintu gikithuku is a big village, especially kinyunya wa the right Njobi na in the right age and the right time and the right place kikyo tuitana atu ya alcohol. But na de abuse wa yekiro into bingi Njobi yeto kabondi thithitwe na content UTJ imwenya yekirwa methano antwa ithano yekirwa inya tukerwa illicit brew yekirwa machilingi enda yonethe kurura kana yekirwa into bingi kurudi na ndiga twika it's more than alcohol. Is something else. Is illicit brew. Na ngwe specific yoyo ngoe alcohol bode Meru yetherwa irembi. Gugi alcohol board ya mbere actually gugi nobu iku inspect na ku license industry Njobi. Abiashara ba Njobi ba inspectwe bonwe they are doing the right business by a license. Mandate ingi ya board iku mobilize na kulitana youth na nonto nuje in Meru and I think everywhere in this country bari aba thikirete muno bathini Njobi ni andu ba bethi below 35. Na wije below 35 niyo support ye in community nonto ibo Kenya yetu ile is strong na ndi then madichingi ya either to ikuona bari twaitana batigana na Njobi marajara baranyunya bagetau. So twina rwangi rungi twambiritie rwa kubaritana tubiashara ndogo na tubae boost kulingana na kabiashara kala kuthithia ba compete kulingana na categories cia tubiashara ICT, agribusiness, automobile, mechanic tubaikire mushujo jwa competition ba shindane au bae kuroka wini ngiri 3 ngiri 4 tabana uga ngiri 5 ngiri 20 pombe kukuria kenda to occupy that space. Life itendete vacuum. Yeah, sure. Kenda to occupy that space batiga asoke no kairi. As you know, addiction kana ule biwanjire liko kana uliko is a disease. Mulimo na mulimo yote treat nyatokathithia ate no jure omwiri. Na mulimo jwa addiction ya Njobi twenda occupy time yo ugwita kunyu ko inanto baba bwetherwa rehabilitation ketha ko yobo bwetha cia kindene ya control body tutera set rehabilitation igwitwa ne control body watu thithaia tuthurana ya groups package ya nala twina office premises ya vatent bakeja to abaritana how to form support groups kenda bo manairia na baritana na wasoka na uweka iri tumire na wasoka tuthikire mamo kana something different tukabatiria ku build support groups
na uria usindi buruja bara twambaire abore twathia chagua maisha sio kabondi tukawaki na Meru Hospital o any other health clinic akaamba kuthirwa treatment ya withdrawal alafu aamu tu kidogo andi tukambirio mwariria atigacoke no na jino ukumba kweta marito yelio thai addiction na withdrawal no expand weleze tegeri vetu yamanisha yo bibi ongwa na Kimero. Yes. Baba banyunya kabondi bari bakumenyeria addiction ikumenyeria wankaje ka murimo ukai no timba kugwata ikombe gya cai kana gya nturukiri okaina ina njara nongo wambe okunde nsobi iu na ndiga karavisha sako nsobi ni atumite winaina yeti no mwanko mikunde kendo function na ndiba kubera wabakwa addicted igutonyana na system yatonyana na brain yatonyana na damu utiwumba function utiwumba kugitango gici yaku inya cia diri inya kuimenyera ake utiambite umikunda na ndika avisha sako mwanke gakuruini na ndi ura gukaraga kenda ndamwire ije kakara yake kuthambua no mwanka daktari ejire au no ntumwe wije mechanism no mwanka jaba ubaikwe Meru Hospital kana ine health center athimwe first of all ndamu o nekelevo wewe addiction iri kinyite ariko ayo tundawa turato withdraw pole pole na akithithairwa counseling na ndi omba kurugama agukara lese kiumia sibitari na atiranywa na atirakwa then you start rehabilitating him na kumwariria na kumuonia how to occupy that time usefully for his health. Na withdrawal withdrawal kwanza je thigara na inya nsobi no yurage muntu ikio ntu ukarokota muntu lese agwite mutari na nywite nsobi na ari very serious the best place kumiki sibitari no ntu mwiri jwa watunywa that need jurali nayo every day abruptly he can collapse and die and that is why it is important daktari amuone withdraw ere ki happen inya limuomba inya gukaraja kakugirika daktari ethire areo amenye imbia ka muthithiria antidote kali kenda withdraw yuma withdraw Kimero ke withdraw ke kwaga i mwiri na ndi twakaraja ka ambantu mirigito gukumbushana you know yaura umba ko empty from a debe iri hot you see that crumble the body is struggling to survive without that we kire orami menyereti and it can collapse and you can collapse and die na kwena statistics no ile ko wina sio cia drug abuse ndani ya county ya Meru as it is tumaira statistics cia nakanda and I can give you that record later on sirio nontu nayo nuje alko etura ku na manto jana kana yatura kuthithirwa na aria city ile anene batakamu in the grassroots nontu maybe batona maana or it is not possible mandate inge yetu to board and we will do that in the near future is to conduct some basic Meru research nito ambiri twathirite town yuto Muthara na twina data eu we can provide you later na tukendera kuthithia tauni inge tumenye yuthire kunywa indawa iri kunywa na inywete mwankana na nathayombothetheka but I can tell you for sure they twambirite na kabondi it was like 68% of our youth below 35 were into alcohol. You need percentage nene. 9% nene mono. And it was comparing well with the percentage of Nairobi, for example, other parts of the country. 9% ya na baba eskuru na baba te eskuru kana ibonde ba combined. Biggest percentage ni school dropouts. School dropouts ibo bedara baina percentage iwi high. Na bakethira kwina ngapo ira bugire menya maicha jatienda withira ndi kwi moment we no tikumenya ate ukathithia. Sure. Na ndi moment u bethera baina yo batikumenya ate kathithia kigerio kiraumire ambeterete Mbita University kwina rais muno gutonya vaicine through peer pressure kigerio kiraumire ntathithirie bwega babarambire ethera nkugwa shauri yangu ewi kanya kangi ukwaros for some time ukambiria kusioccupy na vices ingi kigerio gya standard 8 kiraumire ntere ikwe secondary and
another gap na ndija bau ibo bethera baina percentage iri high alafu na ndiro uthene especially uthene rwa December ana baraba school nabo bakeja baka exposed no tumuciari nyati nja muso baciari ntukui baumara bageta kuswa fisi yu ana bati bo bakaganga hapo anga bakauga na ndi kwina party ya barabetite kuthiria form 4 kana bathiritie kwina party na nuje young people betana ya muno na uri ntukiwe kuga na ati ndo tigiro na ndi ageta ukava find rimwe bari clubs. So one of our mandate in public participation na community kulitana community ikulitana inyamo endio ba ubiashara nsobi mwana wa under 18 akarokuruka under that roof is a crime na yeti bakuruka na ndija bau na ndibo twithera tuthingatanite abo kenda bayewekano na Jane kuringana na maoni yaku uriona yaka anabanjireria huku mama ntone ya kunyonda washa kulebya makene eri kukana youth. Yes, kuma research iwe na kanda nontu ya attended many seminars ya na kanda enyaka twambiriche kuthithia tutauni twetwa Muthara ndiga kurini aja. I was amazed kuigwa mwana wa standard 5 ugite we arakunda nzobi standard 5 standard 5 mwana munini na kunde tena nja alita fridge you know uliuga mwana wa standard 5 nyaweka agakirangana or something kana nyati tindanira nontu ina mwari ngugi akamukundia juice instead of chobi mwana wengu akaikundi akatistiria so as low as 5 years then percentage 13% na baria twana uria baskuru no twita inyama skuru tukabarira na tukathithia a short survey nyethira ti empirical ile umba kuandika uria wa artist pombe bara boyuraire questionnaire ndira artist ina wa artist yote inji 12 what atom na baga kwira nja nakundira nja mami akite au kawaini na ndi ageta aga create that space in the body ikayana kantu kau now mwana akeja kwambiria ya uwo 5 years akarega ikethera ti one day hit akenderea no ntikenderea gwikwa na muciari nyati kumenya akenderea akinya pre adolescence na adolescence because of the hormonal change mwiri uraje guchinjia mwiri wao yambairio mwitia that ka something that taste yukambirio mwitia that taste akawa that was it and akameana gukunda kenda igwa something you know about drugs na alcohol nuntu bae bwa kugitaria mathugania kuria itumao ikagitaria kwithaira kwina kawega kuigwa thayu and this is where we feel as aspirants na ndenda kuo ndi mwarimu na ndi muciari no tutubera ndawa cia kurebia kana nsobi into ikithuku muno but tutita another mile tubera wakunda there is a moment whether heroin whether bank whether insobi there is a moment ukaigwa bwega I don't know how to call that bwega in quote ukaigwa bwega tumera igintu ikithuku and so on na ndi that moment ira igirwo bwega ambirio kudauti wowe as a figure of authority na tamamuga yes so it's good to get another mile kaigwa kinya kawega kau kaigwa no na wende kumenyeria iko kamba iri addiction we don't go that extra mile nyatore arimu but I think things are changing now ya mantu ya yaga tonywa karikira mune arimu na bamba ire kwario so deliberately uninkiara ire youth mbera ukaigwa kawega kau iko kagakwenta ici uthuani gintu gikiega but kawega kau iko kamba iri addiction yes na tukithiria tukienda twira kwa njira enkweburu generally itomi bila bituma mtu atumira ndawa icia kulevya mwanka ka nkombo na uramtomba kuuma ki nkombo icia ndawa cia kulevya yes first of all ya mbere buru ni expose mwana atikinyitia ndo kwithuganiria jau tukuga 5 years 10 years na ndi akamenya irinya tije ni atakumenyeria atakinya kwithuganiria but let's say muntu ina 18 years ri akambiria kunywa 18 years imbie gutumia kunywa kana adolescence ri imbie gutumia kunywa in psychology tumita
low self esteem kwino ati kwigwo juririte na ciari baba baitinda kurwana guteta na aciari ni moitura irua peace yetu twitubaire no yo peace yana ba yoma na rimwe tukera ana tibubu teta bwi this is our issue me and your father tukorirwa guti me and your father na twitu tukurera ana ba na riria nduri ndingina nya mwana tukiendana tukeraga inya wakathura kana inyethe na rimwe kona abakienda kwerwa ne atagukara bakambire gutake size now that is also a problem nontu gap ya love ire bwirite kwithira inja ikura ri kwina tension akaimagine getana na peers bakwa naranda tura kurega ndegete nga find that solace yet solace embere na ira most important ibwirite kwithira inja o again inkiara ile mantu janja mwana let's say a young person in yawe university kana college ukarigara ne ate aretere ambiria again peer pressure na rimwe tuvuga peer pressure ukona yaka ili kintu ise muno ku dismiss igintu yaka giti kuinyiria nyantu banene ibainyiria peer pressure utimagine asole baku bakirida ya mantu ugo tirida yato na baka kwara iria jo everyday no mwanka withire kwigintu kiro rungamirite ikugirio baforu na gintu kiwita wa values na values you to go back kaire ciumanja you get it yeah. So obandu ngasokanja na rira si ire ingi ciumanja ciuma school mwana athomere school iriko athomere school je tukuona bagitinda kumakwa wago anga ugacokera anga bagatinda kuro iboko inya yo ni crasha self esteem we mtu akona uni ndotheri rira ntigwatete masabu 100% muciari abuyite kwithira ari standing at the gap amwira nyore yakugwatha 100% ri even 50% is good uru wetu gweciumie uthiri your best niboya sana je ninkuibwa mathaa yetu yatirite boya mno na niboya no ntubo kuwatanira na batu gutukwa na witikirio twari amantu ya ndawa cia kulevya na na toitete michethoni ati kirabu kia Deportivo Alaves ibacionete kanya ke finals cia Copa del Rey cia season age nyuma ya kura Celta Vigo ke semifinal anande watima na Barcelona ntaiki 27 mweri jwa ithano na riri irio ria mbere Alaves bakinyete ke finals cia gikombe kiria gijekeneta kombe la Falme. Un error de estos es un detalle de lo que hablamos antes. Michetho ya gutetera gikombe gia Copa del Rey kana Kings Cup nirathiririe mukondo jo semifinal na ara timu ya Deportivo Alaves iratirimanira na timu ya Celta Vigo kianine kia Mendizorroza muchine jo Vitoria Gasteiz nthiguru ya Spain. Timu hizi ya Deportivo Alaves irerarenja niraurira Celta Vigo mbao imwe kibugu mbao eu iraingirwo ni striker wao Edgar Mendes ndarika ya 83. Striker wa Celta Vigo Ayago Aspas narari na kanyaga kiega kuingiria ende ngoru kipa wa Deportivo Alaves Fernando Pacheco omba gwita mubira zou. Timu hizi Alaves irekinyetia final hizi cia Copa del Rey ya mbere buru igachetha na timu ya Barcelona irerekirie gwita Atletico Madrid. Timu hizi cho izire igachemania mweri jo Mei mwaka zuzu. Nkiripotera Wero TV bienine mbetagwa Morgan Mweti. Una auténtica locura. Ojo ahora, Hugo Mayo, Manu García. Ojo. Bwaga mutegeri kwithawe natwe ajandene nteto cia Wero oni mbetagwa Eston Gitongete ambera gutega Wero TV. Oni mbetagwa Doreen Kathambi Kenyo na mwananirie to mathithio ni Kezia Kagendo.